Tuhan tiki manogoton roahu tujolom tangihon matangi akon urupiau tong-tong. Horas madihita salugutna. Parsyajaran manugot hari Sabat 10 Maret 2020. Di bagasan hinauli ni Portibion. Di hatapatakon parhobas ni dalihan na tulu advensian buku ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Maliake tulu ayat 12. Jadi parhatuaon ni saluhu bangso parbigu mahamu ay gabetano hasudungat dohamu ninna Jehovah Sebaot. Hatiha pa kilalamu taringo tu hinauli ni Portibion, hilala humatano na ibaru na naingro naso manadadusa ng hamatian. Disima hasiyangan dang dilinggo mihalino ni Bura. Palowas manipim manggobarhon inganan parmianan ni akahala naong di palua, jalaingot ma sa sitong na ido na lobi marmulia siyan na dapot ni rimang-rimangi di bagasan pangarimangamu na tumibbo. Di bagasan ragam ni basa-basa ni debata di hasiangan, gabi buoy idaw tahamulyon na nasemo. Saud do na tersurati, nasodung ni ida ni mata, nasodung binege ni pinggol, nasodung hehe di bagasan roha ni jolma, ido di parade debata di akka na makaholongi ibana. Sada Korin 2 ayat sia. Parupasa dohot parlomo ni roha di hasiangan, napuna gudang barita taringo tu hasiangan. Alay hala Kristen do namadai hinauli ni Portibion marhite maparhaseang na tumibo. Alana diauhod do songon ula-ula ni amana jala makilalahon holong na di bagasan bunga rabba-rabba dohot hau. Dada sahalak pe nabuhi sago ni gokna mangargay hinaporlo ni dolok ng rura sunge ng laut, jaladang manganggap sudinay gabi pangukapon ni holong ni debata tujolma. Langkah kepada Kristus halaman 140 dohot 140 sia. Songoni masani persyajaran dihita menugot ni hari Sabaton. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita salugutna bagasan sedarion di hari Sabat naulion. Horas sude pardalanan sai maraponau akana mangolohiho dapotatuado ay ramotamu dotong-tong na makaposiho. Mauliate matuhan di hatam na badiyay nong hubigi hami di bagasan manuguton. Palopok ko may tu bagasan rohanami ganuk marsada-sada. Jala hubasat tami ma diri nami tuho ali Tuhan di bagasan sedarion. Iring-iring jala tugu-tugu hami, ramote hami. Sesay menang dosa nami ali Tuhan, marhiti Yesus nang mati humukop kami. Amen.